Umwancho murigirane keorokeriro ngachiragire Chinsa Isato chiabono botuka sentunene tokomera na sembe asekerenga yoko manyanganya leko baga wataka kurwa ketego ikera chinga kibuna echinga ki abigari njamagana tukoba kwenekia unatibi chamune ruchago chira senchira yobo ikera na mange anyaleko baga wataka kurwa ketega tia bosi asanyara koba yekubwa tanse ase amatanga ayo oyo kabire omobunge o West Mugirango ayenya ko bakorekana asensemo area ya menyana mange boigo anyale ko bakorekisemo karibu sana tena ko batosanga amona yiriterana grupo Josephat Amisi ngorenanda secretary gatambe rinjara ko batokomnyania amona nganyale ko bakwateka. Nere botambe bwo mwancho murigari nyorana boko yabwati Amayia gwetera se mitandao yite ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News mwancho murigari ya gwetera se website ya www.ndizitv.net rino nyara koba goko bwati aya amona yande amange nganya de koba kawateka karibu tonyare koba tugusanga amonaye Amayia Chinsa Isato chabona botuko nigago chaka kurwa ase county ya Nyamira ase omega obwoko mwenia nyagusiro yokabire omobunge o West Mugirango Benson Kegoro onyara kobo korekana ase ensemo area ya amenyenya omuyego yo onyara kobo ikiranirwa amona barai agati yabo omuraibo mubwazimio Railo Dingo mugavana we county ya Nyamira musnyaribo naboigo we county ya Kisii Paul Simbarati boigo abaseneta bichi county chibire na barai naboigo madakarua bago kwana asomego yo nigo abaraya banyarakoba bakomoto ya Benson Kiroro kobanga na omokoreri onyarete koba kweneke ngonyare koba wikirani chiro chamagendero echika kinyarete koba umurai hokiase abamenyi bensemo eyo boigo siasa igonyara koba gigota chance ase abange barai banyarakoba gukwana banyarakoba bakogikirina ko yamocha serikali ko bwatikana no kogendera gokonya obugima asaba banyarakoba kogikiria egetambo kero serikali bwate osekerengeri gochikoba kweneke banyarakoba koneria abantu bene gatiye chikambari che serikali ya Kenya Pipeline amone chida sebate bire bono nigo serikali bwate koba kweneke ngenyere kobe okora omokya elio kubwerie kerengo kibugima inese ya Kenya omorikito kurwase county ya Nyamira job mangina nyara koba wikirana somego ibo matanga nabigo otwariganeria orobotero kubatia Muraibu Kimbeki Azimio la Umoja Raila Odinga omokonyo ye Martha Karua omuraibu ensemo ekwamereria serikali ensi ya Uganda Kiza Bisege omugavana bwe county Nyamira Amos Nyaribo oyokabeire omugavana bwe county ya Kakamega Wycliffe Oparanya omugavana Okisi Simba Arati negati abaraiba ikirana asamatanga yoko mweni oyokabeire mubunge omukoro o West Mugirango Benson Kigoro asense mwemenyenya ebunge yaborabu county Nyamira omuyego unigo chaka kurwa sama sabo na marande kurwa se kanisa That young as I am, I can stand in this congregation to speak about this great man that has rested. Se enkaya ena bairi baye bamuinyora buno monto lengo yo bwengencho oyo beteka kobareta amo na kobara ase enchera engia. Dad was generous to a fault. He stopped at nothing to support the needy. My dad, because we enjoyed a very special kind of conspiratorial kind of relationship. Passed away 8 years ago. You stood with us. Ensemo yabarayibekirana ensemeyo mbamu inyoro bunumura yorenge umusani bwanchete abantu naboyigo omuntu obeteka kubasira kisiasa. Through him you could learn a lot of things, particularly history of our country. The challenges that we face them, the problems we're facing right now, up to now. So you have lost a great Kenyan. Mzuri na malefu
ambaye baba wetu aliyepumzika alipata duniani. Amelea watoto wanafanana na yeye. Ndio unaona wakiwa introduced, marafiki zao wanasimama wote. Mmoja anaweza sema juu yake ni unyenyekevu, humility. He was a member of parliament. When duty called to be a councillor, he took it graciously. Ensemo imurai okwamereria eserikali asensi ya Uganda kisabisege na sababu mukoba ase Chinsa chirensi ya East Africa, echire Kenya, Uganda na Tanzania. Tuungane sisi pamoja, tujenge umoja wetu, sio umoja wa viongozi. Na ndio sababu niko hapa, tuendelee kujenga umoja huo. Umurai w'ekyama kya Azimio la Umoja Raila Odinga nasaba serikali gusika County na mang'ana arengete chiserikali ekyo. The government need to be given powers and respect that it deserves. But when you have a situation where a non-elected person appointed in the name of county commissioner, regional commissioner, giving orders for property of people to be destroyed. Na ichanira kwa konga wekerengo kyobugima asate ababono niga Bakenya barosire tia kitu usuru nisema ponda imechoka, kisha nasema ponda imeanguka. Ponda imeanguka sasa hawezi kubeba mzigo tena, hakuna chochote iko hapo, na kila siku ni ahadi. Hiyo ni kuharibu elimu. Gharama ya maisha haiwezi panda mpaka kila mtu anatetemeka kwake nyumbani. Mimi nasema kwa vile mazungumzo haikuleta mambo ya gharama ya maisha, Wakenya mkumbuke katiba imekupatia nguvu. Those who are talking to President William Ruto, tell him to leave KICC, to leave ADC farms, to leave the pipeline, to leave everything he found in our country. Kwa bidii ya wazazi wetu na wanafunzi wetu, shule yetu ya Nyambari ilifanya vizuri sana kwa matokeo. Na tulikuwa tunatarajia kwamba mwaka huu matokeo itakuwa bora zaidi. Lakini hii serikali ambayo umetaja ya UDA imewandamiza watoto wetu. Nonyanigo ni ukungusana na kware kanega chumo governor we county ya Kisii ne county ya Nyamira ekerumo governor we county ya Kisii abagagoteba nere umurai bwa Gusii. Na baba, wacha nikwambie, mimi ndio msemaji rasmi wa Gusii. Na nitashikia jamii yangu yote pamoja. Nsemo mbunge onotumugirango Josh Nyamoko oyora sensemo kwa serikali okoboko wetera ekyama kya UDA asebege bunaligo liyobogima liranirense. Ukweli ni ya kwamba kuna shida ya mambo ya economy na wa country. Kwa hivyo tunatafuta mbinu ili tuhakikishe ya kwamba watu wetu wanapata afueni. Ginko reporteri ya Ndizi TV kuruase sukuru ya menyenya igotoka imewode Nyansiongo ebunge ya Borabu county Nyamira Job Maangi. Demono omoriki oitwa mangya soro boturwa senchira yogo ikirano kurwa se county ya Nyamira tutugareta boigo somo yogo yo ngo ngati yabarayi abanyara ko bawikirana sensemo iyo omo seneta we county ya Nyamira kongo mogeni oigo nyara ko baga kogikeria napo ya mochia serikali ko bwatikano utemeni obube bwa matamikirasi ya ikomi na kabira ya nyara ko baga goeta anene na gokorwa imese ya Kenya kolengana na okongo nigatebire nigo achisukuru kya Gusii ekimanyikanite ase ogokora okuya nabo igo atebire ngabona niganyara ko bagutenenirwa ase enchera eria etabweneti mense ya Kenya sanyalire yakobako mochia ewizara yekisemi ise yomwaziri ezekera. Tukipita aheshimu kwamba Wakisii tuna akili, sisi sio waizi. Kwa hivyo tunakemea hiyo pepo mbaya ishindwe kabisa hiyo. Hawa mapasta ndio wanaombea watoto wetu hawa. Tupite. Sisi hatuibi mtihani. Sijaiba mtihani ndio nikuwe wakili.
George Kegoro ajeba mtihani ndiye akuwe wakili. Oparanya hakuiba ndiye apite kutoka Kisii School. Kwa hivyo tunaomba sana baba, wakati unapigana na hii maneno, hata tena tumesikia katika university hizi maneno ya school fees, hizi basari ambazo zimetolewa na serikali kuu, tunasikia majina imeenda na watoto wetu wale wako university wanafanyiwa ukora namna hii. Mother Karua, nikikuja wewe nikuambia watu wetu wa Kisii wanajaribu kunyanyaswa, eti tusiende tukapate elimu kuu katika university kule juu, ungana na sisi. Tunataka kama basari inapeanwa kwa wanafunzi wa university, hata sisi wa Kisii tunatoa kodi. Si tunatoa kodi? Yemano sana tugotigana na horogoti hurukurase county ya Nyamira nigo hono yaba omogoko omonene gochia somotakano ya masirieta askoge chimagiga yomusamaria omuyagwesokia ase elieta captain Elijah Simwamu kwesokia na kwenye kebuna onyale ko bagusira enga eyo gwetera sobwaga chibwe nyomba omotakano yo ubatabana batano nomo nigo abana bane gati yabo babwate omochando bwobongo yairire akomu enga eyo se amate yo kogendera ko bagwesira sobugima bwabo bwa kirariti kono nabo nigo abamenyi ba Kenyoro ekyo monone wodi ya kiabonyoro banyara ko bakogokera igetambokero ekyo nago segeta baraibo igo abanyara ko bagweso kyonyara ko bakoneka no baiterire amaganyo y'abantu asebyo byabo tukaranga mbia gwetu mushimio wa captain Simwamu Elijah komokonya asokwa gachi nyomba sengito bwati nyomba bana limo bwati nyomba bamete nyomba yemo na abana baye babira abantu abanene bamura kogechi. Mimi nashukuru sana mnakuja kunisaidia nyumba ile tunapita kula ningi, hakuna mtu ya kusaidia, lakini yule anaendelea kusaidia mimi, watoto yangu iko na ugonjwa. Abwate sita lakini abana bane bawale mentally disabled. Igobono mbali konyara kwa gacha. Igobono tukumwakira mbyemono asengenja nyarira kokonya umuntu nyolire nyumba asa abana bae bararale. Na ndi igotokonyire buna intu ase village yeyo monono. Juntu ale konyara gasi yeye. Lakini bono ochire otokonyire. Oyo nyasa umutomire. Igobono tekenya saa mokonya naenda musesene naenda agenderera kokonya na abande banga aska ogechi. Atasaidia, ataendelea kujenga, kila mwezi atakuwa anajenga nyumba moja moja within the constituency. Pia amepromise another thing, kuna wale wanafunzi wenye walifanya mtihani wa class 8 kama walipata 350 marks, next year ataweza saidia awanunulie box na a little bit of shopping ndo waende shule wasome. Pia amesema mambo ya talent, as from next year atakuwa anaangalia sana kupromote talents within the youths. Imeye bunge ya kitutu cha Cheno 3 tukolegoro nigo omobunge bwa constituency eyo Josephat Nyakundi anyata kobaga gochakia bene omoyega bwechi gosori oyo ore iseke gancha kelia kia CDF gukwana nigo Josephat bigo anyata kobaga koenekelia buna ngati emeroberi anena bisiagera tokobekwira elio kweneke binanyale kobegosira ebiegwa ime constituency eyo nabo igo kweneke ngabanyala kobaga gutumia libaga bene gwenekia buna ebisi gwenekia boigo buna anena basaye banyane ko bagutumia ali bagali yabo buya chinkaki echibale asomutimoko omutambe bwerusa injenda giteba swegeti bakumupira na rero naena nire chi uniform naena nire mepira naena nire chi pump naena nire chi socks esenge jonta getabana baito bakumupira mbachigosoa amangane changa usamangana amaryobo usebintu binde nimaete bone gatusiegete chi school abana baito no bareisika abayiboli tigatorenda abana baito esengenza abana bwa barayi bamambya eyore buya gosere bobe ere buya gosere bobe
Gati ya baraibo igabanya tukaba gwikirana somo yego yubugo chakiwa bene chigosori echodo murikio monere bwekia magia UDA Cleophas Malala unyala takobaga kubwatoka ekura tentindi gochia gati ya MC kurase county ya Kisii abanyale koba bakogenda maminchano botenere bwekia mekyo na kwene kibono abanyale koba bakoyesira na kubwaterana amonensemo elia eko amerelia serikali digo barala tebire nigo bono ekiame kikirachi koba gotware bikaro bya basobwa ngwigana kwenekia unakianyale kwa kubwatoka ege susure getindi gochia saba MC barachikoba bagotoka na mamochayo. Kwa masuala ya UDA, wewe ndio kiongozi wa kwanza kupigania rais. Mimi nafurahia hapa Kisii, out of 6 MPs hapa Kisii mlitupatia MPs 4. Mimi nashukuru, ningependa kutambua pia uwepo wa UDA MCAs wetu ambao wamekuja hapa leo. Tunasema kwamba wale UDA MCAs, mimi kama katibu mkuu Josephat nimekasirishwa kidogo na MCAs wengine wa hapa Kisii. Wanasahau kwamba wako katika chama tawala. Hao tena wamejiunga na watu ambao wanapiga rais vita. Tungependa kupeana onyo kwa wale MCAs ambao wamejiunga, wako kwa chama cha rais na mchana wanatembea na watu ambao wanapiga rais vita. Tukirudi ofisini Jumatatu, tunaenda kuanzisha nidhamu kwa wale ambao wanapinga party leader wetu hapa Kisii. And that I'm saying with a lot of affirmation. Otigana na oroboti urukurase constituency ya Kitutu cha Cheno thiritukolia lero nigo omokonyi bomurai bwenseri gadigasha wanyara koba wikirana somoyega bwo masabo nyara koba korekana ime county ya Samburu gago kwana nigo gashagwa wigonyara koba ko bwatoka ekurate entindi gochia saba saga na babibetugo obagendrete koba bakoleta omochando na kogenderane chimbwa chobo ibi sensemi ya sate birebono nige serikali ra koeneke ya bairere getambo kirege tindi gati yabo na koeneke boigo ngamba chikoba kubwatera na bamenyi benseme yo rio koeneke bune kerengo kia oborendi kenyere kobe gotingigwa ime county eyo ya Samburu. Mambo ya usalama. Tumekubaliana na viongozi pale Luruko Police Post. Hawana gari, wanatembea kilomita mingi sana, askari wanaumia. Na kwa hivyo nimemwambia Inspector General of Police atayarishe gari ya Luruko Police Post ya kuja kusaidia. Mimi nimesikia mko na shida. Rais wetu alikuja hapa na akaongea. Na akamwambia nyinyi wale walagai wale wakora wamujaribu. Si aliwaambia? Akatuma vijana. Walinyorosha wako kunyorosha. Huyo rais kuna bali ameenda. Si ni yeye tu. Sio vijana wako tu. Kuna bahali wako si wako tu area hii Kenya. Acha mimi niseme namna hii. Sisi kuna mambo hatuwezi kubali. Hii mambo ya wizi wa ng'ombe imepitwa na wakati. It is outdated cultural practice. Mambo ya kuua Mkenya mwingine ni mambo ambayo hawezi kubalika. Mambo ya kuua watoto ni mambo hawezi kubalika. Mambo ya kuangaisha wamama ni mambo hatuwezi kubali. Chingaki echecho ni gorigadigasha gwa hanyale koba kuboria bamenyi be county eyo ya Samburu wanyale koba bakobwatesia serikali ya Kenya kwanza kwenekia buranyale koba wikirania gati chira cha magendero wanyale koba bakolia chingaki che campaign ni gatebire boigo nga chingaki che chikura nigo chanyale koba chigo itana boigo ni gabarai wanyale koba kwenekia buna basoire na kobwatesia abamenyi eligo ikirania chira cha magendero anene imeyase ya Kenya. Sisi tumefungua milango kwa kila mtu. Sisi tumesema uchaguzi umeisha. Tumekaribisha kila mtu akuja kwa serikali ya William Ruto tufanye kazi pamoja. Kwa sababu wao wananchi waliamua. Na wananchi wakishaamua maneno imeisha. Sisi hatuna ugomvi na mtu yeyote, hatuna shida na mtu yeyote.
hata wale walitupiga, walituumiza, hatufuati mtu yeyote. Sisi tumesema kila mtu akuje, Kenya ni moja, tusaidiane. Lakini hiyo maneno ya Azimio imekwisha, na hiyo bahali watu ya Samburu msirudi hapo tena. Hiyo ni giza. Hiyo ni kitu imepitwa na wakati. I'm telling you. Na mtakuja kuniambia. Kufanya makosa sio mbaya. Makosa ni kufanya nini? Nyinyi watu ya Samburu, 2007 mkapoteza kura yenu, mkaweka msituni. 2013 mkaweka msituni. 2017 mkaweka msituni. 2022 mkaweka msituni. 2027 mtaweka msituni tena. Sasa wewe, hata ukiwa wewe ni mkulima wa mahindi, ukipanda mwaka huu haimei, unapanda mwaka ujao haimei, unapanda mwaka wa 3 ya 4, si unabadilisha, unapanda maharagwe? Msirudi kufuata maneno ambaye ni maongeo tupu. Hao watu hakuna kazi wamefanyia Samburu. Hakuna harambee ya kanisa, hakuna harambee ya shule, hakuna nini. Ni kuja tu kuongea tu. Nyinyi mnawapatia kura. Wanaenda after 5 years ndio wanarudi. So sisi tutakaa na nyinyi hapa. Mkipiga kona tunapiga na nyinyi. Homo Prime Cabinet Secretary mense ya Kenya Musale Mudavadi nigo agokeire ase ebitambokero ekiombe keria kia Western Jurist Forum urasoro rwa Western Kenya leko bagekoira kwene Kenya kialetire amo ababwatani korua asensemo elieli chiko na boigo ekegambero gagukwana somo yigo nyalete koba gokoleta amo ababwatani abube kiombe kyo nigo Mudavadi atebiringa Kenya leko bagekoena na obosemia gocha saba menye borongorwa Western eleko manya obwene bwagobo nabo igokurwanira anene obwene bwa manyabanto. You have worked diligently to spread your vision and mission to Western lawyers, popularizing the association and gaining members. Staying together has been a challenge, but you have shown remarkable courage and dedication. Our community needs these virtues, and I applaud you for believing in yourselves. Western Jurist Forum brings together judges, magistrates, and lawyers from Kakamega, Vihiga, Bungoma, Busia, and Trans Nzoia. It provides a platform to unite as one community, transcending political affiliations. With over 500 members and counting, the Western Jurist Forum's growth is remarkable. Now it's crucial to establish ethical and sound institutional frameworks that will ensure WJF continues to thrive beyond the present members. The establishment and operation of the Western Jurist Circle as the economic mobilization arm is a significant. Homo Prime Cabinet oyo Musale Mudavadi ganyala tukoba wikena se omoyego yo somo kutano yo wetera ase enchera yemitandao se vachu ase are obokoreri obwa serikali ase Chinsa chia isiko tokoska motweni go omonyakero gose omoteneri bwekiama gia DAP Kenya yujini wa malu wa sentundende ate birengana chikoba ga kwene kia buno nyale koba kugendra kugikeria serikali ase getambukero ekiera chikoba kuira irio kwenana gati ye chikambali na magacho gati ya boke ICC nabo company ya Kenya Pipeline chikonyara kobe koneligwa abantu bene kago kwana asombe gonya tukabokoleta babwatani ao imeyoro gongorua Western nigo wa malwa boigate birenga tanyara koba tali gochikoba gagwanchira na amona roboti urwanyara koba ruko bwato kwa amone kiumbe keliage koyamereria serikali na boigenseme serikali wikanyara koba gokora chingwa na chamena sabateba imbanyale tukoba gokwanera amangana ali arengete anenego keania ligolirie binto imense ya Kenya. You can see the ugly head of corruption rearing in our midst. We can see the privatization of key national assets, including a national monument like KICC.
Surely, if you sell KICC, then you could as well sell State House itself. You could as well sell Kenya Airways. And I believe, just the way we've challenged the others, this is one issue that is going to be challenged by the brave new bar that is here, but also as political leaders. As Azimio, we've spoken about this. I've just come from Western, and we've taken a stand that we are going to challenge this. And we also want to say the bad laws that have been passed by Parliament are contributing to this, because the privatization law itself, where you can privatize national assets without the oversight of Parliament, that is a weakness. Tuguska mutwe bono nigo abarai akorwa se county ya Mombasa banyarako bakuboria serikali komenta abakori emeremo sensemo elia ya ukona cheki na gose bali bakona chebina ase ekegambero kelia ya kathi bakora wa amonomo women rep county ya Mombasa nigo batebirenga okoba okwa obokebu mubaro babakori emeremo ase bigambere byo nigo bono ko ire omubaro omonge bwebi na yotaranyara kwa ukugambwa asibogo batebirenga bone serikali iri gatambo kirekinire nyare ko bagegosira na gukora omubaro monene bwebina uyogenda tukabokorekana ase chikoti ejo chiakadi. Hawa kina mama unaona hapa wana cases kotini nyingi sana. Urathi wao, watoto wao mayatima, urathi wao wameshindwa vile wanaweza kufanya kwa sababu hatuna kadhi ambao they enough kufanya hizi kazi. Hata magistrates cases za pale Shansu Court ziko nyingi za GBV cases, lakini magistrate tunapata ni mmoja yuko overwhelmed na kazi, hawezi kufanya cases zote kwa pamoja. Kwa hiyo ni kitu ambacho yani kinaumiza sana hawa kina mama vile unaona kupata haki yao. Kwa hivyo mimi naomba serikali kuu wakati wanatoa chakula cha relief waitishe viongozi wote waliochaguliwa na wakazi wa Mombasa. Hii ndio njia peke yake chakula kitafikia kila moja. Tukianza kutia siasa ya chama kwenye chakula, naona itakuwa si vizuri. Tuguska mutwe ni gobono oboteneri gosaba watani be kanisa ya BAG anene kurwase orogongorwa westani banyarako bagwesokia nakoboria oboteneri bwa kanisa yo anene mese ya Kenya sensemeria secretariat banyarako bagwetigia emeremo rimorioka kubwatekana nobochori ubonanyarako bokorekana ase wiki eye bagokwana amane nyumba cyoburaria nigabotene batebire buna ererichi koria botambase kanisa yo nigo abara abo bare ase abisoberenta ko bagwetiki emeremo Isato maiga yobochori obo baranyara ko bakorekana batebire onyabona barayabo bahisa kogenda mamincha nengwana eyo nigo bona barachiko bakorobekana na kwena kinga batigirire nonye no gosangereria okorwa kwabo ochiase kanisa iyo. We resolve that with expiry of the two-term period in office according to our church constitution, the present General Superintendent Reverend Patrick Lihanda and his executive committee must prepare to exit the stage and allow for elections to take place. But in case they don't, we are going to ask all churches and districts to stop remitting their monthly reports to the executive until change takes place. Tuguska mutwe nigo abagwatani korwa ase ensemo elia Supreme Council of Kenya banyareko bakuboria serikali nyareko bekonekya buna ekiombe kelia giachimbe beno bochoria IBC ekianyareko bageko kwa bene kenyareko begochaka emeremo yabo kubatikana barabo nigo batebire anene chinsemo echo kiganire ko bachigo kora obochori buya nigo kinyareko bachigo tenena eketambo kero kenyareko bekwira anene obo kongu anene bwikiraniwa obogima bose chira chamagendro ochiase chinsemo imense ya Kenya. So the Supreme Council of Kenya Muslims insists on the following concrete steps to reduce the cost of living as a matter of justice. Reduction of VAT on petroleum products by 50%, that is from 16 to 8%. Scrapping of the affordable housing levy, the court cases notwithstanding. Reduction of road maintenance levy by 5 shillings per litre from the current 18 shillings per litre to 13 shillings per litre. Reduction of petroleum development levy by 50%. Zero rating of VAT on basic food items. We all know that zero rating is better than tax exemption because zero rating will encourage local value addition, thus promoting the Made in Kenya brand.
revert the turnover tax to levels in Finance Act 22. All of us are now aware that the new turnover tax is very punitive and has virtually led to the closure of very many small and medium enterprises. As the Supreme Council insists on the foregoing measures to reduce the cost of living, we however welcome the following proposals as contained in NADCO report. All arms of government to reduce their travel budgets by 50%, and that the Salaries and Remuneration Commission review daily subsistence allowances for state and public officers with Tokusikamotwe abarai gose abanyagitari gwetera se kiombe kiabo kia KMPDU nigo bagosereirie gochakoba bagokora omogiro ase chiwiki bere chire motwe onye serikali chichi county inya chitirigo chikoba chigwikirania amagani abo yobokoreri bwemeremo bagokwana gwetera ase omunyakerogo bwekiombe kyo Davi Chatela nigo batebire anene abanyagitari korwa se county ya Nakuru, Embu, Amona, Kilifi nabo Kajiado ni gobono bagenda tukoba gukora emeremo ase chisemo chiria che ubonyagitari gosobo bwene nabo igamagani abataranyara ko bagwikirani wagati yamagani yo no kwane kyunga banyare ko bagosume bagosukiwa ekerengo kemeremo nabo yo komentwa enibo yabo yobokoreri bwabo bwakira lituko. When the union we have noted with concern that about 5 counties, the doctors there are tired, and the more tired of the frustrating events that the county has deliberately decided not to implement on their rights. These counties, some already started the strikes. We have the county of Vihiga. The doctors are frustrated and unable to offer services. There are no drugs, there are no equipment, and they have never in a long time seen any promotions. They just dream. Horoboti urugurase kiombe kia abanyagitari gia KMPDU mwancho morigereria na otogwikira omweri obamangana maya senchiro bwikirano Chinsa Isato echiabono mogoro basengwereri bagiri gwakarangambia manasokanike kwanyere ko gosanga mona intwe emeroberi gati yabo Amayia buna twanyere ko bato kwariganeria mbia mona boigo gochia sabariki baito bamangana maya akoro Chinsemo kwaneke abuna mwanyere ko mogo yasangaria seliboa elimo wakati yabalia bagenda tokoba kubwati Amayia yabatebirenga tole ime ya Ndizi TV Benjamin Atema uyote baboigo ngano wagenda toka kubwatia Amayia aya imegataseni kia Ndizi TV ulinyara koba gakwenekia buna gose chibi chamuneli chagochera senchira yobo ikera ndigakoro kwa bigari yanchama literane ngoro kwa Josephat Amisi na koganeire oboligereri obya bwemerobelyo imegataseni kia Ndizi TV. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Keroyo mona bwate obusibore bwo kwemanya korengana nerichiko. Nagekogera ase entunda ende megetaseni kia Ndizi TV to kubaletera emanye Jumatatu. Kera ritkoria Jumatatu enseyemo nabo igo Chinsa Isato. Imeya emanye Jumatatu omwancho muri nigo to koletera amanga yanyare ko baga gwateka imena isko yorogongo rwa Gusii. Ntobe togo gosangereria amange kubwatirana nabasaki baito anene chinga kechiga bakenya bagendrete kwe murungania kubwatikana nogo kunga kubuyima. Nonyera bonigo oboteneri bwa serikali ya Kenya kwanza bagenda to bakuburia bakenya banyare ko baukanye ka chinga ki bagenda to
kubika emeroberio yokwenekia buna obogima bwanyareko babokoroba ayonsi nimeye manye Jumatatu ekerobo igotora bwateranenere Josephat asensemo yebimanyirio nabo igo emanye chigosori nigo maranyareko mokomerana amonere Sultan Victor Obanga nyareko bagatwerera mange nganyareko bagwateka korwa ase ebiti byaito bye chigosori tombo cha gosangana nche Evelyn Osero na nche Josephat Amisi imeya emanye Jumatatu. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurubuli okubwatya nigo kurigererwa n'ebigori byonsi Mbiyamono omwanchwa omurigereria on Ndizi TV yenero Ndizi TV obwansu bw'omugusi Ndizi TV nigitasani kiao nambe yamogi achire nkuma asengincho yobosemia na bwo igoko kia na gokomanyia asero byonsi ya mwanya getinge okotonyo